Evo, utakmica sa Slobodom je iza nas. Možemo reći da ostaje žal za 2 boda. Osvojili smo jedan, ali mislim da smo igrom na terenu i posebno u prvom poluvremenu sa ogromnim brojem šansi zaslužili pobjedu. Međutim, izostala je koncentracija i na kraju smo se morali zadovoljiti sa bodom, ali evo, nadam se i da smo koliko toliko ostali utisak publici da je utakmica bila zanimljiva. Igrali smo napadački od prve do zadnje minute i pokušat ćemo u narednim utakmicama da to isto primijenimo, naravno da još uz to osvojimo i bodove, posebno na domaćem terenu. Slijedi nam utakmica protiv Zvijezde, kažem, ekipa koja je na početku prvenstva istakla kandidaturu za ulazak u Premier ligu, ekipa koja se dosta igrački pojačala, veliki broj novih igrača je došao, ostala su faktički, radili smo neki dan analizu, ostala su faktički 2 igrača iz prošle sezone koji su igrali ovdje u Gradišci, tako da, kažem, sigurno i njima treba vremena da to uklope. Imali su teško, nezgodno gostovanje u Omarskoj koje su, što kaže, prošli neokrznuti, pobijedili su, ali su se dosta napatli i sigurno, kažem, ta pobjeda im dala određeni impuls i sigurno će sve učiniti da tu pobjedu povežu. Međutim, gledaj, mi idemo na svaku utakmicu, rekao sam, igrat ćemo isto, ne idemo uopšte u Bijeljinu da se branimo ili nešto. Gledaj, igrat ćemo svaku utakmicu našu igru, nećemo se prilagođavati nikome, pokušat ćemo taj recept primijeniti i gore. Za koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo, ali kažem, mogu obećati da ćemo dati maksimum na terenu.